kamwira atiri ntunda yena maigoro ngamwira umenye ndeta ya America ona ndiri tutikwariria ni uri na tutikwariria we mtu atanya kuthogania ngu otanginya kira sisi na law school nje mantu ngomenya na ndikwenda wajaria riu nkamwira umenye guntu ta America mtu ona akienda gutuika wakili na atina kithomo athijaga karuta wira ndi ya wakili in a few states na ndamo state la state ino inya ndamwira tugugwarega meya areza arona gataka kumwa ngono na ntai ndamwira tonya gugutha ino wone advanced jurisdictions ba America bugubugu ni beta gobena ugi wa gutapu bakona kamona gaka tuika ndagitari gaka kuthigo mukimithia ntaga kurutha ati handicraft tutiruta wira uriku tukamwambiria mauntu ndagitari na agriculture tiga tutigwa na mauntu mau wa kabwira ndagitari baka mukuthukia nau by the time mtu ana miaka 24 ukethagiria ari kuthinja kiongo na agicokia ukungwata riu ndageria kumuonia kwina gintu ta mutongoria turia ageragia kuoneria antu gitagwo RPL recognizing prior learning ugekara ndio kauga atiri mtoto twakarania na mechanic kwina mekanika ekaraga ndio na kinya tene ratathi ukamurutha atia tene kwina ma magistrate maingi muno including mtu very close to me atagwa Mbaka ali magistrate nijitha kwa nije historia ya Chuka Mbaka wa Chuka mtu ali court clerk but by the time we retire ali magistrate no na teneria ona mwakili toria kundi present wetagwa Kaminwa Kaminwa taro thi Kenya School of Law ena law degree yake a practice aganyamwira by the virtue ya law degree yae ukongwata leo tuyo society ge kuthina mbere but turenda gutinda tugicokaga nyuma na turunga likinyi nje tutikorogu tutemba gukorogu menya kwe mtu uga akauga oni ndenda mantu yakwa jagitete professional na professional etikete professional no rawe na certificate ya gintu kiu etikete ya mtu professional no rawe etite chukuru akalido ande krokere mantu jau lakini naja ome o mabra Brian ne ate we are hiring experience, we are hiring skills na ability no to na ke ile ko geto achita watete che weta kutegithwa ngwe kweli eta wata na eta wata bukeja kwitwa antu baba ingi bweta kugitirwa interview kethro buretwa interview tuge kamemene aja buretwa bukanengerwa mic bukerwa bati tutobuthikirite ringa shwe kura oringeringa utekwirwa ija kiratasi utekwirwa ati atona ndigiri eku batekana aja ndigiri bena aja arwali ro gokwaria ukaomba kulinga rurimi ukomba rwali ro kama mtu kitu kwa daktari ungote kite daktari wote muntu rwantiomba kuruga ya mwere operation yes no ngi daktari oyu lakini nakaleta for 13 years echibitari lakini kuja kuthinga twakerwa atina maratasi lakini ekoro bara atethaeria kugiana bongo abarifara bakarifara we echibitari ucho daktari wetwa dama kankwire gintu kimwe aku ndigo kwari gisungu ni bonte koenda meona ntu baba gututhikirie tikabonde bakwera wa gisungu ari ogwari chongo ngagire kweresia kabete ari menya ona kwa nturenda nda njama makwa ngozi nitamtoa karandia kina kwira atiri gakani gagitaga kama embe mama gundu no kona maembe mama na gaiti mena mena mulema na mama tune mena ukwina liwa te kamba mtu auke akwire riu manya kwa tena mugunda tibaterie kuria maembe but you no getho tina mbesa no kumba gutwa muti ukarega guthi kuria maembe mauniki utegitumi karega guthi kuria maembe mauniki utegitumi kireo gutegitumi kio na bongo suggesting atiri mwana waku kana mwana wenu kana mtu wenu agatonya thinani no iriku kana agekirwo thinani no iriku kana mwana waku emukuthukia kiragwa ni muiyu antu baba mukuthukitie baukite kaba muinganite riu bakendaga kumuitaga na kumuria gintu kia mbere uthibaterio inge murango kana urugure murango ambiri kumuria atiri umanu uraire boro daga wamba wakajukia kana gaku ogainga murango no gakira ogetara nande kumenya aja uyangi ogamenya mau mangi badai bongo ile kwira antu bamarani atiri ona bakagerio kumburandia ntia
ona bagageria kuga ngandagitiria ngandaro ngandaro ino ntu bamara baje chikurwero tena mtu no umwe arungamite auga Brian aromuya mbesa ukongwata but kwina testimony nyingi muno jiantu bakirungama bakiuga abagwentu konda kwa mete mwenda ndevia gwentu kwa kuenda arenchera mwenda mbira mbugi atire ndatetheka riu kiu niko gebateri kumata muno ukongwata bugubugu ino jionde mantu mama megamba mathira tukamainisha nywe nona bo bathiro takasati egeka rogu no menye wegwa maisha ono kalinga sati bathira ino kiogoro getho enkonjaru no ekonjarire riu wegani wakonjara tukororoja na tatha ino nderaga ntu niona ngatuika mutongoria nderaga ntu nkarutha mantu manene muno nkarutha gatiri ngakwira ukuni butu kwenda kurutha pesa ino nije twinajo ona bwenda ndiburuthira runtu tukaurutha nkinya nusu ukinarema ababu konaga mwenda akugeria ukongwata riu ndikwenda kwithwanga ndi mutongoria akaera ntu anga tugaka barabara kilomita 8 thai gutina mbeca jia barabarari tureninda kae jienje barabara ukongwata ntiukite kwira ntu anga mbukite gutuika mesaya hali mbukite kuboni atiri we can work together na tusinji nyamwine na nketha kwa ndi mtu ni guti mtu atira namba yakwa ya thimu guti mtu mtu ntijukagia na antu wewe kwa ndera ntu ngatonya giteni kiungina gya mweteo ni bwije gwetu bwinde gwetu na gutina ngeti yiga ukongwata riu mtu ngaya mweteo yani ni bakeja ka umuji and you know my mother is a very name to very welcoming antu riu na tugere unka ya mweteo kirambiria guraga gujuka ya thimu ange ujagani ngira mbere omende na ntu egumia ni na ntu amujie no me kwina jena itendera bisi no karia utitho wina bwa kuruta ko Brian thaizi kwina gamba baba Nairobi eje imbe wekite Nairobi twali mantu jara jomba ko urothikirite nuko na riu mtu twara ruthaga ngono na ntai no arona ataka mbunite batiri witu mete na manyana na tongoria na onanga nonkuoni email yakwa law firms all over the world balitinda bagento magira emails bakembera gatiri tiona watu nenka onatoko nenkagire oitha dorega na rimwe nuje ni mbesa jigana dorega na rimwe ta 150 ni tangiri 15 ida rimwe baketho bena client nyunkaje na client ngamo explainera aligo concept kana gintu takio oitha Rigo concept ni mantu ya sheria ye kiomu mtu akaja akioria wamwira kulingana na sheria gukario nao riu onateka nketha gwange practice agakana nombi ni kurutha consultancy in Delhi riu yonkani ikondera no kongwata but apart from ugo gankwire kana gankiari gakethwaga mugongo riu wegwa untu to ni ati ona antu baingi muno meagu ya antu baugi muno ndino ya ngai ukethagiria we antu paricivite untu very positively na ni antu bena potential ya guputi maisha makwa in a very different level ukethanya barabo kumena utibio bari gutikio bena kio ene barabo kwenda bena njira chiomba guthethia bena njira chiomba guthethia riu we kandi ukeira atiri Brian akaria ki ankwire bro niona twe mujiri mwani twekaraga ndi thigunku igukinya twaguragirwa nguo cia thigunku twaguragirwa nguo itari mo mwaka twana rona ruru kunde thigunku igukinya gutina mutu mathati wau agambiria kuria no gaiguanga wina anti waku anga umite kwa gwitukira au akwenjana mitu anga kugita gukuria sapati no kwiganira ono gatinda na suruali ya second ya primary who cares no akamaka we kana no gukeno kuria sapati tutogo kuthira point yakwa nili ona rinte gwe nta in my life mbethu ndina grace nene muno ya ngai ona rigwe kumwatia munyaka wone kageita rimwe kwa
kwene kiongo ndo kwene ndigo anchokeri no ntukwena le kwene tebeta ndo ni kwita guma ntuma kumira ona tongolia neno mulika ya kwa mimi nitasimama na mpurani mwenda mimi nitasimama na yeye bado relationship yabo kali hata nabo ndapana batana mu gankwele kintu kimwe tata ino ona mtu atongolia babo ndio kwa napalungi nani pakyuga pakalunga manani utewandekete njala no umwe tale umbititie muji weekend ngali yakwa ni agere accident ya antu kwita wa angani muovu wetu kakeni ndagi nyambule kijya tuikage mabati ya ga bululu ndalingira mutongolia mwenda mwira tajiri yangu hivi ndio mambo imefanyika anatambulia mbuli iko police station gani huko salama nitume chopa ikukujia upeleke hospitali ndamwira hapana mambo iko salama ndakinya na unda mwira undi na vijana no menyeri mauntu manyalite muno mbio ambira ndage ujonde je auli Brian ndigutumira ngiri magana mai o muntu agagukethia oga munenkera ngiri oga mwira atiri tiole nyamwira kenda avoida kani kunenkera ndakai kunywa chobi muno mbesa riu ni ndathija nkagura mutu nkaira mugekuru umwe menya the beauty of leadership no mbaga ku identify antu babe na thina riu ngauma gutaga gutebu nkoro ne thwa ntiri ngambisana po ngoga kuletera mitu yaku iri nuntu ntikwenda guteki dignity ya mtu ati nuntu ngugonenkera mitu iri ankima mugendi ngwebisana ngwe anganga kuire online ari nionte lutaga wira to ndauga nkamenya gwa kagendo gutina mtu awa goletera mutu na pokupoku iji onde ko nidi riu ni nkomenya kwina family nyinge muno irete no to bwa kiumia kiriko giki na oso no mantono yau atongoria bau toka ugeri gute unto tegetomi ndo moti tegetomi gute unto tegetomi baba kwena njira yaji tabua gotika great nkuruki no yi tabendo itike nkuruki riu nika barabaranga ya thondekete na tutigukarega na tuliga acceptable ga kari ko thai nukuran consultancy company ali thaino ndiran company in uniform gwetwa an escrow company escrow ni company ya nuntu ndibwera oma tiwa guba kuga ingene na ombethoni na kaoge ngade muritu ngane kugeria gutwika ambo about it but ngaini ampete ka potential ngaini ampete kainya ka kiume gwe ndekandi ndeuria atiri mtu muthake kandi ndakanyingi rugora kambuni cia real estate ikarugora kambuni cia kwendia migunda but ira kwina untu utambite muno ni antu kuiwa migunda na kuiwa nyomba mbio na kwina kamutugo gaga antu baadi America baingi muno batumaga mbeca na njia wa kanyomba ya kugita mauntu agicoka gegeria ona gatigiteo barire kathira unde kandi ndeira what can I do that create a solution escrow ni system ndondekete ya mtu ya America data ino akenda kugura nyomba guntu ta Karen kana ona Ruiru kana ona Marima ukungwata ati umba kuraitha nyomba we America ne thwa gatumirwa mbisa mtu agakwira atiri kwina company ngo deal nayo it's an escrow company ya mwenda ukungwata ribu nkwenda turutha nena turuthe agreement ni ombe kile mbesa ki escrow account ukungwata warutha mauntu mama monde twa verify umanyombe no kugani yaku na umani yaku ne niguo kumenderia tugujanite mbesa fulani na mbesa ino ngwikira escrow ya mwenda legally warutha transfer ethwa ni nyomba kana mugundo mwenda aketho obligated go transfer mbesa iriko ino on my behalf riu at the end of the day kethiria tukwera erio monto makuiwa mbia from mtu wako endia gintu no akugura ukungwata baba na ndio neo importance ya escrow company neo importance ya escrow company no ndugurite nuntu riu ugekaraga ndu ukauga riu ona itita wa limited kiugwaki no ikare ndu ukauga atiri okay riu nkugura mugunda nena gwaka nyomba ngakwira atiri siria constructor auke ofisi yakwa turo the agreement athi nayo bengi akobe mbesa nayo nuntu ikuona ni atiri wewe mtu wata kunenkira budget akwira gwaka ngorobe no nkenda 100 million
Uga nimbi nuntu nikitu mingu kwira ngaini akomenya bwa kurutha tukauga nimbi tonto muntu jawo nimbuga kulingana oni na mabura nkomenya kwe mantu jamu kona ni urongo bure ara nuko tayoro me bona kuntundari bamburi onetho ndabera etho burenda gwitikio na ntaki nyona primary itikieni ndalori okongwata bali nuko na mtu tabushi to ali nawe we were in the same high school my brother leo mtu no ekale ndeka ndakeuga ngapi bugo ngati atethomete but leo gatu itikiria bendere na rugono ru rwao kagita gakinya ona ntu menya wegwa sheria ekinyaga nto no kaandika riu kandi tange agamba ritathira ndimuthitanga bwinde na bonde menya kwe mtu ndairu akiuga auga Brian was not admitted to the bar. It is because he hates alcohol. Niyo na nimenya nti nyunyaga nchobi ona thigara ntarotonga me niyo arenda kurire ugakurira mugacani na sangani murueia etho gwi ntumenaga me wikaraga ndi ukionaga bumu gacokorotha ntu bucange korotha ntu antu bagekara bakambire ukamatarusi ndio miaka iri mtu agukua ukongwata ukonaga mtu ena twana tikomba gutumenyera nuntu bwa nchobi niyo leo ni ngikuragira environment niyo ndaira ntigaro tonga nchobi na ntaro mitonga leo ona mauntu mamba mau tikome mauntu mega muno muruia lakini society ije tukuarire kabisa mbori kile kiu gorea ndio wange kuuto nontore mwanadamu ni mwanadamu na leo wambire kuua je kungutwa ikaya na ukaringo muno nyama timorongo mtu atakiringo ne kwa ndio rongo lakini kwena mwananchi wako wanda mwana wajua ngania aranjie kutiro twirale mbure kwa rodite kwena mutarata wana wake 27 antu kwena foundation tukuthondeka iletwa Brian Mwenda Foundation na itura register ni turoni certificate ya incorporation turenda kuiga ofisi marima na mithero o ward manya mara ina ward inya kwena Ganga kwena Muthambi kwena Mwimbi na Uchogoria riu antu bau bonde nwithagiria kwena ile tupenye na gankwire guti untu munene tugeta thaino aire tuba betha kwa bena thina ya party na mbi mwizo wa mweri ugikinyoke thagiria tuire tutina ta imagine kumenyera jiari ta 40,000 tugatumagira ngirike pa wo mweri 40,000 young girls tukabamenyagira na ngirike pa wake na twina ndakaji ground je devoted amwe na aire tu baguko gwangeta ba mwandiki mariboti bau bonde nibo gathete around betha background tutikethaga wiro wetu ni kuthijaga marambe kuruta ngirigire na gukuthuka ukungwata tukethaga twina timu ku respond na mpo imayona mugitongo wangu etenja ni akundutana kuruta mauntu mariko mama riu turenda guthondeka kwithutaga kwina mara kwina rescue team ya Mwenda ukungwata kwithagwa riu kulimenyekana kuna kitu fulani imehappen hapa watu wa Brian ona tuketha tutina mbesa munori bagauka na rosi na ngukosi ukungwata meto nkinyame sala tukambuka menyaga na mbeno ni antu ba Mwenda gweka liko kwina mtu arutho guno kwina mtu agwatwa na nigakuiwa mugunda nkeja uka baba ngwate ukungwata no tonkinya mbesa all the time Kou oye kumania na Brian kumania na mantu ya karikite uona tegere the brighter side rutere rwarumba kwijama wega watigana na maui nontu inkwelewa maui ya mjomba kuja no rito bobu ingi sana ona Biblia ni tuonagia that gwena ntuma muno kugikia liyo ritha wali na mulio na utheri mwingi sana before magamba jaja jontheri no rari na idea kuja kuromba kwa romba kura ni ndari na idea nigantari na platform na ndi platform irejere platform ira ukiri no menya ngai no nkuya unto strange nekaraga ndinkera mzee ndi na miaka ta 14 to school na abu mwana menya mzee nkarunga ma governor na yuni la wali governor na mwana mzee nkarunga ma governor niji aspiration kaunge karaga ndi bakatheka tu bakambiro tikamake ukiri kyo kinya itini gwe weli ugeona kibandire nigwa tukathura Liu tika we untu ati umete bogo ni ugu na nkiaria na tongoli bambaragia nabo ndibera new this is what I've always wanted to do
na antu batikegwe takanda alie Kimiru muno bali bona takanda keno umeti kumba kwalia bamenye nkabalungamagira na Kimiru Kiswahili ona benda to alia French tukathoma bunga ke interview me na niyo nkathi kuna ando the very serious lobbying yeah yanto ba mara kana mwaku waragia gu wena menga 14 wona onda kutika governor imbio yongo ya the ma wona roko megitimbio target mon nanu tutugare ndere ko ntikane editorene imbio ya gu the ma no kuona thai ugakurira thinani wikaraga ndio kona tabu me taindi uko ali na rumors nyingi muno jia bwantu me ali county njeru yuko na gakwina mtu arandikirwe county akugiambia gutonga na bote ona gakithiwira ukarigwendiri mbesa ini gutongia antu bairiri iga tutonga tuinde ziengani antu agutethia mtu umwe tutethi wega muno ringe karandikira ni undi gavana mtu ankiaga mbesa ngazinga muingira Njera street me antaizi na kwa mount mako tini riu ni uke ngoni gia kwa ndikana nkeiraga mtu agageria kurutha untu fishe amwira kamiti amwira mero mana makutano yangate na oncherere riu kune bundandikite bati riu mando ya chinje riu ngaina ne munene gukira musungu ona ndena tuchoko wale indrege tuoke aria gontu ndaigwo kiuga nala kire antu bara bachumerie bakiuga they have busted Brian bana siasa nyabongo siasa itoranyo mbere campaign nada ino ke antu bau mete kwenda kugweta marito bambiria gusamuka na gutheruka ye antu bau tha ino ni campaign period yao ugongwata riu mweri wa kairi wa mwaka tukite bagetha bena February bagetha bena ithurano riu bagonaga opportunity ni gukuthuka nako opportunity kanini mayariu the ugliest thing about politics is that mtu no ekarende akona opportunity na neketho eti genuine na kandika niko capitalize nayo netho gekathukiria mtungi maisha mae ukungwata riu niona nino ntu oma tikande ntemo litu muno gwe ndinaga akili kanini lakini ngaine wa munene muno wakwa ni wa munene muno ndandika riu kan voice yakwa yume kaja gantu bamenye uma ndakeno sawa tugapambana na antu ba mara bonde bamenye new kalunga manabo na mbukite na mawega maingi muno na kiama giki ni kiama nionde kiama kia Ngai na nionde kana ka Ngai no menye Ngai amenyagira muno ona mantu mamonde magi happen tanderaga mtunda rakina wegoro nkamwira umethimia kwa ya urire dimia kwa yaolire tha ino mauntu magirambire gusemuka bagirambire gutheruka mitandao ne ogethina ni gutheruka riu na antu bakiaria uthuku ni ntonaga ukungwata antu bakiaria uthuku ni ntonaga nkigura kathimure ndero okwena mutongoria guguceria ngiukira na niyo ndikanaga nkia nkugwatwa njani ni munene wakutu ntijeno no kwera God's grace niyo kandi na inyere ku kandeo otekyo antu babo ndio na kumi na ugu ni kiama na ni kuona ni kwina papa sinene nkirukia ona niyo ni ngwaza ni individual boyo